Zaista neverovatni Emir Beklić. Trka na 400 metara s preponama. Prvi put u finalu u toj disciplini imali smo atletičara, srpskog atletičara, jedinog predstavnika Evrope, rekao je Stefan Dijaganal dan pre toga da će paziti kako trči Beklić, da će posebno obratiti pažnju na njega, jer ga je zainteresovao. Znao je napamet njegove rezultate, koliko je trčao na aeroskom prvenstvu za mlađe senior u Tamperu, koliko je trčao u Mersinu, koliko je trčao u polufinalu u Moskvi. Emir Beklić je fenomenalan. Naravno, Emir istakao podršku svojih roditelja, uvek imao njegova sestra koja bi početa trenira praktično u Novom Beogradu kod Mirjane Stojanović. Poznam ga, verujte, od kada ima 12-13 godina, kao onaj istinjivi dečačić. Kad se prvi put pojavio, Emir se izgradio i još se razvija celokupno kao ličnost, kao sportista, kao veliki šampion. I ovo je samo početak, pretpostavljam, i verujem to učesto jedne velike, slobodno reći, dominacije ovog momka. Dame i gospodo, treći na svetskom prvenstvu u Moskvi sa nacionalnim rekordom Srbije, 48 sekundi 500, Emir Beklić. Zaista sjajan trenutak, poput ono kada Ivana Španović na našoj zemlji bronzano odličje. Danas će u finalu bacanja kugle biti Asmir Kolašinac, a lepo vez da i Tatjana Jelača danas skoro 2 metra popravila rekord Srbije, njen rekord atletičarka Crvene zvezde, bacila je 62 metra 68 centimetara i bit će u nedelju u finalu. Ovo je svetski vice šampion koji je iznao pregrš komplimenata na račun Beklića, stezao me u kvalifikacijama, u polufinalu izvlačio iz mene maksimum. Ko je taj momak? Sada sam ga upamtio. I na njemu i na Gordonu leži budućnost svetskih 400 metra s prepona. Michael Tinsley. Očekuje Gordon. Verujemo da već od Pekinga kreću veliki dueli upravo njega i Emira Beklića na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, na svetskom prvenstvu u Londonu 2017. Očekuje Gordon. Trinidad, svetski šampion sa 21 godinom i 7,5 meseci. Dakle, Gordon prvi, Tinsley drugi, Emir Beklić Srbija treći na svetskom šampionatu u Moskvi. Druga medalja za srpsku kraljicu sportova u prestonici Rusije. Himna Trinidada i Tobaga. Gordon prvi sa najboljim rezultatom na svetu, 47-69, Tinsley sa ličnim rekordom 47-70, drugi Emir Beklić treći sa 48-05. Emir Beklić sutra od 13 časova sleće u Beograd, dolazi u Srbiju,